Turabaramukije inshuti zacu, inshuti za DNC TV 24. Turabaramukije bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba. Turabaramukije namwe kandi muri ku migabane itandukanye, ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Amerika, Afurika, Australia. Mwese turabaramukije. Nkuko musanzwe mubimenyereye, tubagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'imikino, imyidagaduro, ibiganiro by'iyobokamana ndetse n'amakuru agiye atandukanye yo hirya no hino ku mugabane wa Afurika ndetse no ku migabane yindi itandukanye bitewe n'amakuru abagezweho. Muri kumwe na Brother kuri kamera na mikoro za DNC TV 24. Uyu munsi twabazaniye umutumirwa aje kutuganirira ku biri kubera hirya no hino, cyane cyane mu gihugu cya Kongo, ku ntambara uko ihagaze. Murakaza neza kuri mikoro na mikoro za DNC TV 24. Murakoze cyane, ndabashimiye kuntumira kuri DNC TV 24. Reka nanasuhuza by'umwihariko abakunzi ba DNC TV 24, ariko by'umwihariko abakunzi ba politike, ariko nkongeraho politike by'umwihariko y'akarere cyangwa se politike yo mu burasirazuba bwa Afurika. Afurika y'Iburasirazuba murabizi ko yaragutse, yamaze kugira ibihugu byinshi byayinjiyemo. Murabizi ko igizwe n'u Rwanda, igizwe na Tanzania, igizwe n'u Burundi, igizwe na Kongo, igizwe na Kenya, igizwe na Repubulika Demokarasi ya Kongo, igizwe n'igihugu cya Somalia ndetse na Sudani. Somalia navuga ko ari we mwana muto cyane ucemo vuba aha ngaha kuko nta myaka 2 irashira yinjiyemo, ndetse na Sudani, igihugu gishya ku mugabane wa Afurika, ndetse nacyo igihugu gishya navuga givutse vuba ku isi muri rusange, kibarwa na Salva Kiir. Reka nkuko warunabigarutseho ati turaganira by'umwihariko ku biri kubera muri Kongo, ni mu burasirazuba bw'iki gihugu, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. N'umutekano muke ariko n'ubundi utareba igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo umutekano muke ureba n'ibihugu n'ubundi biri mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, cyane cyane bituranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko burya igihugu kimwe iyo kirimo umutekano muke, kirimo intambara, byanze bikunze n'ibindi bihugu bituranye nacyo nabyo bigerwaho n'ingaruka, yaba ingaruka zirebana n'imibereho, ingaruka zirebana n'ubukungu, ndetse n'ingaruka za politike, kuko abaturage barapfa, benshi barahunga. Niyo mpamvu navuga ko nubwo ikibazo twavuga ko ari ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ni n'ikibazo kireba muri rusange ibihugu byinshi bya Afurika. Usibye ibihugu bituranye n'ibindi byose bishobora kugerwaho n'izo ngaruka, cyane kubera yuko igihugu cyakiriye impunzi, navuga ko ari undi mutwaro baba bakiriye. Ahangaha rero ntabwo ndi bubitindeho, reka ahubwo ninjire cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, hari kubera nyine intambara ihuje umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo rigizwe na Wazalendo. Abangaba ni abajene bahawe impuzankano ndetse banigishwa ibijyanye n'urugamba, aho bigishijwe ko ari uburyo bwo kugira ngo barwanire igihugu cyabo, babwirwa ko umutwe wa M23 ugizwe n'abatari abanyekongo. Mu gihe rero abari muri M23 bavuga ko ari abanyekongo bavukiye ku butaka bwabo, ndetse ari nacyo navuga ikibazo gihari, aho umutwe wa M23 ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko yikavuga ko ari abaturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse uburenganzira baharanira kabone n'ubwo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bakaba ari mu bwoko bw'abatutsi ariko ari abanyekongo. Turaza kugenda tubirambura, yenda ni birebire cyane, ariko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo rigizwe na Wazalendo, abo twita les jeunes résistants, cyangwa se Perezida Felix Tshisekedi akunze kwita ngo ni les patriotes du pays, cyangwa se abaharanira inyungu z'igihugu, abakunda igihugu muri rusange. Ahangaha rero ibibazo byose biri muri Kivu y'Amajyaruguru, cyane cyane ko ari agace karimo amabuye y'agaciro, mu bice ndibuze kugenda ngarukaho biri mu matitwara agiye atandukanye, bari muri Rucuru, yaba ari muri Masisi, yaba ari muri Nyiragongo, aho ni ahantu henshi hagiye harimo amabuye y'agaciro, aho rero ibihugu byinshi biba bishoramo ukuboko kugira ngo bivanemo inyungu zabyo. Ahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru, usibye
Wazalendo ndetse na FDLR nayo niho icumbitse, ikaba igizwe na bamwe mu basize bakoze jenoside mu Rwanda 1994. Harimo kandi Wagner ni itsinda ry'Abarusiya riba rishinzwe kurwana mu bice bigiye bitandukanye ariko bagakora ibiraka, aho rero bitabajwe bajyayo. Aka kanya ingabo z'Urundi nazo ziri muri iryo huriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo zigize ibihugu by'amajyepfo ya Afurika, cyane cyane mu cyo twita SADC. Ni ingabo rero zituruka mu bihugu bya Malawi, igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cya Burkina Faso, aho ibihugu byahuje ingabo kugira ngo bitabarane muri rusange. Ibyo rero byose biza bishaka kuvuga ngo bije gutabara cyangwa se bije gushaka umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ugasanga buri gihugu cyose kirashaka inyungu zacyo. Byatangiye ryari? Iyo tuvuze M23 cyangwa se le mouvement du 23 mars, ni ukuvuga ngo ni umutwe wavutse muri 2013, aho rero bashakaga guharanira uburenganzira bwabo, bavuga bati twebwe turatotezwa kandi turi abanyekongo, kubera iki tutashaka uburyo ki duharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi. Murabizi nyuma yuko uyu mutwe uvutse witwa Laurent Nkunda bakaza gusa nkaho bagira ku masezerano, ariko bikaza kwanga, akaza guhungira mu Rwanda ndetse agahabwa ubuhungiro n'u Rwanda. Bisa nkaho ikibazo cyahereye aho ngaho. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka kwerekana ko u Rwanda ari rwo nyirabayazana ibibazo biri muri iki gihugu, cyane ko rushobora kuba rufasha uyu mutwe wa M23, ariko ibintu leta y'u Rwanda yo ivuga ko atari byo, ndetse binyuze mu mbwirwaruhame zigiye zitandukanye, yaba ibyavuzwe n'umuvugizi wungirije guverinoma y'u Rwanda arimo kurarinda mu kiganiro aheruka gutanga, ubwo abasirikare ba guverinoma ya Kongo bavogeraga ikirere cy'u Rwanda, ndetse ni kenshi Kongo yagiye ivogera u Rwanda, yaba ari ku buryo bw'ubutaka, yaba ari ku buryo bw'ikirere, ndetse murabizi ko hari n'indege yarashwe yavogera ubutaka bw'u Rwanda, ariko ikaza gusubira muri Kongo ikagwa ku kibuga cy'Igoma, aho yari yahiye ibaba rimwe. Ibyo byose mu makimbirane mbwirwaruhame ziturutse ku bayobozi bagiye batandukanye, yaba ari ibyavuzwe na Colonel Njike Kayiko Guillaume, ni general uyobora muri Kivu y'Amajyaruguru, aho yavuze ko byanze bikunze isaha ku isaha biteguye kuba batera u Rwanda. Ni ikintu Perezida Paul Kagame yanagarutseho ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru, aho yongeye kubwira abanyarwanda ko bagomba kuryama bagasinzira, kuko inkiko z'u Rwanda, imbibi z'u Rwanda, umutekano w'abanyarwanda urinzwe. Nta mpamvu n'imwe y'uko umunyarwanda yaryama ntasinzire, kubera ko ibibazo u Rwanda rwabinyuzemo ariko byararangiye, igisigaye ari ikijyanye n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Aho rero navuga ko nyuma yuko amatora yari yegereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ndagira ngo nihute mbabwire noneho situation ihari kugeza kuri ubu ngubu. Ni amatora n'ubundi yashakaga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yongera kwiyamamariza manda ye ya kabiri. Ni amatora yabaye ku itariki ya 20 ndetse na 21, yarahanganye n'abakandida bakomeye cyane, harimo umuherwe Moise Katumbi, murabizi ko afite ibirombe muri Katanga, n'umwe mu bagabo bakomeye cyane, amo Vital Kamerhe, ndetse n'abandi bagiye batandukanye, hafi bakandida bagera kuri 13. Ariko yaba Vital Kamerhe ndetse na Moise Katumbi navuga ko aribo bakandida bahabwaga amahirwe kuba bahatana na Perezida Felix Tshisekedi washakaga manda ya kabiri. Ibi rero Perezida Felix Tshisekedi kwitwaza amatora ndetse akitwaza ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byatumye asa nk'aho arangaza amahanga ndetse anarangaza n'abanyekongo kugira ngo batamenya ikibazo kiri hagati y'umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo. Nibyo leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cy'amatora yasabye agahenge k'icyumweru kugira ngo amatora abe yaba mu mahoro, ndetse biza no kwemeranywa hagati y'umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo ko ako gahenge gashobora kongerwa kakagera ku masaha 72. Urumva yari iminsi hafi 3, ariko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo zigize zitanga agahenge, kuko nyuma y'itariki ya 21 umunsi wa nyuma amatora abaye, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahise zigaba ibitero mu birindiro by'inyeshyamba z'umutwe wa M23. N'ibitero rero byatangiye ku itariki ya 22, ndabyibuka neza, ari ku isaha 10:40 hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibitero byaje gusa nkaho bitunguye M23, biza kwica bamwe mu basirikare bizinyinyeshyamba z'umutwe wa M23, ariko nanone
gusubiza M23 nayo izakwica bamwe mu basirikare, cyane ko nyine mu bagize wazalendo abenshi usanga nta buhanga bw'urugamba bafite, cyane ko benshi baba barinjiyemo vuba aha ngaha. Byaje gusa nkaho bakomye rutendere, imirwano irubura, ibintu birakomera muri teritwari ya Nyiragongo, muri teritwari ya Masisi, mu bice bya Sake, mu bice bya Mweso, imirwano iza gukomeza uko iminsi igenda yicuma, bisa nkaho byongeye gutora agahenge nyuma y'iminsi 3 twinjiye mu kwezi, urumva twasaga nko twinjiye mu wundi mwaka, mu kwezi kwa mbere imirwano irongera irubura ku itariki nka 23, ntabwo ko tugeze nko ku munsi wa 10 hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse na FARDC igisirikare cya Kongo, ndetse nabo bafatanyije urugamba ruri mu mahina mu bice bya Nyiragongo muri Masisi. Hari uduce rero nakwita nka Kupoma muri Rubaya, ni kamwe mu gace karimo amabuye y'agaciro cyane cyane ingabo z'abarundi nazo zaje zisa nkaho zije gufasha iri huriro rya FARDC, ariko noneho mu kuza zifata umusozi wa muremure. No musozi rero navuga kuri strategique mu buryo bw'urugamba, aho zahavanye inyeshyamba z'umutwe wa M23 muri kugaba ibitero. Rero M23 nayo yahise itungura izi ngabo z'u Burundi baza kuzirasa. Ni ingabo zaje muri Kongo ku bufatanye na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Felix Tshisekedi, binyuze mu gushaka ko bose bafatanya bagashyira hamwe bakaba batera u Rwanda, nk'uko Perezida Evariste Ndayishimiye we yabyivugiye mu mbwirwaruhame yatanze ubwo mwaka wa 2023 warangiraga, avuga ko byanze bikunze leta y'u Rwanda by'umwihariko Perezida Paul Kagame atakabaye umwe mu nshuti z'igihugu cy'u Burundi, kubera yuko we yamwise inkozi y'ikibi, yerekana ko nyine ibibazo byose biri mu Burundi ari we ubitera, cyane ko umutwe wa Red Tabara wari uherutse kugaba igitero mu bice bya Cibitoke gihitana abagera kuri 15, agaragaza ko umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ugizwe na bamwe mu bashatse guri ku butegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza 2015 bahungira mu Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye akavuga ko ari Red Tabara ifashwa n'u Rwanda mu bijyanye n'imyitozo, ariko mu minsi yashize Perezida Felix Tshisekedi we ubwe yivugiye ko umutwe wa Red Tabara ubarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ibitero bwo ku Burundi ariho bitera uturutse. Ibi ntabwo byigize n'ubundi bigira byinshi bitwara leta y'u Rwanda, kuko yakomeje ibikorwa byayo. Evariste Ndayishimiye afata umwanya wo kufunga imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi, ibyo birarangira. Leta y'u Rwanda ntiyagira ikikora, ariko igaragaza ko izakomeza kurinda abarundi bari mu Rwanda, mu gihe leta y'u Burundi nayo nk'uko umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda nyine hari mukuru ndabivuze, avuga ati ni ngombwa yuko igihugu cy'u Burundi nacyo kigomba gushaka umutekano w'abanyarwanda bari mu Burundi, abarundi bari mu Rwanda nabo baryame basinzire. Ubu ndacyari mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo mubanze mwumvaho ibibazo bisa nkaho byatangiriye. Perezida Felix Tshisekedi yararahiye, mu kurahira rero Perezida Evariste Ndayishimiye numwe mu bantu bageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakiri kare rwose, aganira na Perezida Felix Tshisekedi ndetse aza no kumuha impano. Numwe mu bahawe amashyi ubwo yinjiraga kuri Stade de Martyrs, stade Perezida Felix Tshisekedi yarahiriyeho, yari iriho abanyekongo benshi cyane, aho abaperezida bagera kuri 14 aribo bari bitabiriye irahira ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo, ariko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ntabwo bigize bitabira. Ahangaha naho havuye ubushuti na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, nyuma wavuze ko nta mpamvu n'imwe atatabara igihugu cy'umuturanyi, agaragaza ko niba umuturanyi agize ikibazo agomba kumutabara. Byatumye rero Perezida Samia Suluhu Hassan nawe yohereza izindi ngabo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwacyo mu Kivu y'Amajyaruguru, binjiriye muri Rucuru, baje gukubitwa inshuro na M23. Nyuma y'uko rero Felix Tshisekedi yarahiye, yagiranye ibiganiro na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Evariste Ndayishimiye aza kuganiriza urubyiruko rugera kuri 500 Kinshasa, ndetse agaragaza ko bagomba gushaka uburyo kinibura azabafasha bakaba bagaba ibitero ku butegetsi bw'u Rwanda. Ibyo bitakiriwe neza ku bihugu hagati y'ibihugu byombi, ndetse Perezida Paul Kagame ubwo yatangizaga umushyikirano yongera no kubigarukaho. N'umushyikirano watangiye tariki ya 23 y'ukwezi kwa mbere 2024, aza kongera kubigaruka agaragaza ko ibirumbaraye bitakabaye bikanga u Rwanda
bisa nkaho umutekano w'u Rwanda nta ushobora kuwuhungabanya. Ibibazo ntabwo byatumye n'ubundi intambara ihagarara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'uyu munsi tuvugana ubu ngubu ku munsi w'ejo ku itariki ya 2 Igoma, umurwa mukuru twavuga ko ari wo mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, hatewe igisasu. Ni igisasu impande zombi yaba inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse na FARDC n'ihuriro bafatanyije, bose bari kwitana ba mwana ku waba yarateye iki gisasu mu murwa mukuru wa Goma, hari Goma nyine muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe MONUSCO nayo yatangiye kutakamba ivuga ko inyeshyamba z'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo zahaniye indege yabo. Ni indege bavuga ko yari itwaye ibikoresho by'ubutabazi ndetse harimo n'abakozi ba MONUSCO amugereza inyeshyamba z'umutwe wa M23. N'ubundi zagaragaje ko MONUSCO nayo yari imaze kwinjira mu rugamba rwo gufasha FARDC kugaba ibitero kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Urugamba ruracyakomeje ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi. Ibitero byabereye mu gace ka Mweso ndetse na Sake, by'umwihariko muri Karuba ndetse na Buhumba ku musozi wa muremure, nyuma y'uko ingabo z'abarundi zakubitiwe abagera kuri hafi 492 bakasiga ubuzima. Ni umusozi noneho ubu ngubu uri kugenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ni mu gihe Evariste Ndayishimiye n'ubundi we akomeje gushakisha ubundi rubyiruko rw'imbonerakure, aho kugeza kuri ubu ngubu abagera kuri 876 aribo bamaze kwegerezwa mu bigo bya gisirikare kugira ngo bahabwe imyitozo berekeze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi birakorwa kubera iki? Umurundi ugiye muri Kongo arahabwa amadolari 500, amadolari 500 y'Amerika ku kwezi. Ni mu gihe abacanshuro bo ahabwa amadolari 800 ku kwezi ku bari kurwana hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi rero biri gukorwa mu gihe umuvugizi mu bya politiki w'umutwe wa M23 ni Lawrence Kanyuka we akomeza kuvuga ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro bafatanyije bakomeje kugaba ibitero mu buryo bwa buhumyi ku basivile, aho bari gusenya ibikorwa remezo bitandukanye, amavuriro, insengero, amashuri ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Akavuga ko M23 itazatezuka ku ntego yo kurinda abaturage, by'umwihariko bari mu bice igenzura muri izi teritwari zitandukanye nko muri Rucuru, muri Masisi, cyane cyane muri Mweso ndetse muri Karuba na Buhumba, ibice bisa nkaho bikontororwa n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Bertrand Bisimwa ni perezida w'umutwe wa M23, nawe yagaragaje ko ubutumwa ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zabahaye binyuze mu bitero ari kugaba babonye nabo bagiye kongera kubasubiza. Bisa nkaho rero nyuma y'imyaka isaga 10 ingabo za SADC zari zarakuye inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu birindiro, gusa zakaza gusubirayo, noneho zongeye kugaruka. Bisa nkaho ari igisubizo kugira ngo uyu mutwe w'inyeshyamba M23 uhashywe, ariko nanone bisa nk'ibigoye kuko uyu mutwe w'inyeshyamba M23 wamaze kwica bamwe mu basirikare ba SADC ndetse n'aba Barundi. FDL ubwo sinyivuga kuko benshi barahashiriye. Ku munsi w'ejo umufisiye ufite ipeti rya colonel mu ngabo z'u Burundi nawe yahasize ubuzima. Bisa nkaho bikomeye cyane, urugamba rusa nkaho rwongeye kubura cyangwa se gufata irangi bundi bushya. Ariyo mpamvu tuzagenda tubabwira uruhererekane rw'uburyo ki ino ntambara idashobora kurangira mu gihe batarakemura ikibazo mu mizi. Leta ya Kinshasa, leta ya Felix Tshisekedi yicaye ku meza amwe iganire n'umutwe w'inyeshyamba M23 kugira ngo bubahirize amasezerano yasinywe mu mwaka wa 2013. Reka ikiganiro hisubikira ahangaha, tuzakomeza muri ino sije. N'ubundi ni byinshi bihora bibyuka bivugwa umunsi ku munsi, ariko ibirebana n'umutekano by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibirebana n'akarere muri rusange ni ibintu birebire tuzakomeza kugenda tuganira.